Míle fáilte rómhas deachan seo ar Spórt TG Cahar ar YouTube agus Muineachán Beo thugah ar YouTube fáhanne an chluthe seo idir Ard Mhacha an ar an Peile agus Muineachán in san críomh faoifithe an seo a Googa Olú agus Muineachán Beo thugah ó fach na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha tróna Galanta an Grian agus Scalú Úsarain an seo in san Cahar an seo in Ard Mhacha agus na Feirne an mui ar a Páirc ag Janu ré le Gol. Drumclán muin sin massa cruí ag teach trasna an sin níos luithe ach muid dúil the Sar Kivlin agus Sar Chaspintis Peile ón da ar an seo neartaí ag an da ar an ag teachtas deachan seo rinchmhaid den himróid seo a Jimmer ag lethe canis fiche trí leis na minar agus fiche cahar leis na minar mar sin de muid dúil na Sar scór an seo faoi na réalathe a dheosaithe an seo in Ard Mhacha an nacht. Tuairmuid splechu ar na Feirne mar sinnde agus tosáimmuid leis an ar an Peile ar náid Ard Mhacha. Iad faoi stúr Barry O'Hagan ón Lurgan. An cúlbaire atácu nacht ná sé Murphy ó Clanagéal ón Lurgan. An lína Landcúil Eugene McEntee a caiithú gansaí ever a dó. Sé McCann a caiithú gansaí ever 3 ó Clanagéal. Agus ó Clanagéal fásta ón Lurgan Jack Lavery. Captain the Feirne agus duine agus neart caint faduda in Ard Mhacha na Calamoniel fásta ó Clanagéal ar an scéhan a caiithú gansaí ever a cúil. Gran Nugent ón Granseo in ever sé agus Mach Iad nó Rourke a caiithú gansaí ever seacht fear a Jimmer ar náid in san cluthe canis leis na minar fásta a chail in éidir deire. Alarna Parca tá Ryan Martin ó rinhin na Crushe agus tíb leis an fear óg nachhfuilach 8 mbliana déag de ís Michael McSorley ón na Piercy óga ón Cahar an seo in Ard Mhacha. Near caint faduda Michael McSorley le rinse lethe an nuas Commenall. An lína láthosaí Paul Hendron ó Tierno go Fort an Dudain, Ryan Duffy ó Bhaile Bhecolla agus ar an tíbhile Sean Burke an lína Landhosaí ifir a tríéag Joe Hughes ó Darren Noose agus Owen Keane ar a Multon na Carnaga agus fear eile agus neart caint faoi chamáid na Conall McGeo ó Páirc Hill. Omrar te mar sinnde agus suntasa nachhfuil Aaron O'Neill ag toiseach don nacht ó rinne na Crushe príomh scórlaí ag an Éireann seo. Muineachán mar sinnde agus éidir ceachtaiste le Paul Curran mar bhaine seoir Achasan, Cian Mulligan atá aonta maiid ag ghlacu cic na Sira agus teacht chun tosaí an clúlbaire Cahal McCoy agus Niall Meehan ó Carreg Wahar Rosh ar Mulna Carnaga tíb leisin atá sé Ciasí. Tá Paddy Dugan Burke a caiithú gansaí ever a cuaig agus fear atá ar fáinneal na Sinseir ó Wahar a Chluúin agus neart taithe agus an athrú ag ifir a sé agus Johnny Wright ag teachtaiste in áit Tiernan Buckley a caiithú gansaí ever fiche a cuaig. Tá Mark McCaffrey ón Wá an mui ar an tíomh agus Alarna Parca at Owen McFarlane, Matthew Carlin, Lena Landhosaí, Andrew Stewart, Tom Doherty, Sean O'Connell agus in san Lena Tosaí, Sean McElwain, Sean Cannell ar Mulna Carnaga agus a Creeknú the gansaí ever a cuaig Jeg agus Matthew Finn. Mar sinnde caníalathe galta an seo in Ard Mhacha nacht agus muid réad an cibhlinn seo idir Ard Mhacha agus Muineachán agus an da ar an áid I géirí áte cinsiú in san céad ó bhaite eile den Commentator an seo muidig teach fríd na grúpaí an seo in Olú agus an da ar an náid an seo nacht agus éidir bun an tabla Muineachán pointe a bhain acu in é deachlathe a bheith imithe agus in agus in ar an Peile Ard Mhacha ar náid gan pointear bí go dtí seo mar sin de tá Ard Mhacha faoi bhrú an seo nacht agus éidir géirí na pointe eil an áte bhainte mar in san céad ó bhaite eile nearclaí ar siúil Tras na cúgáú an nacht in san críomh faoifithe an seo de chuid Dalata Hotel Group agus muidir dúil cibhlinn ar dóid an seo an nacht cumáid. An réiteoir a bheits a món cursaí an nacht agus is tí Alarna Parca Conall Roberts ó chundaí Intrama agus ag tuairt takeíocht Dawson a bheits Paul Falún ón Dún agus Mark Loughran ó chundaí Hiarón agus Mark Turley Fásta ó chundaí an Dún. Mar sin den neartaí ag na muir an seo agus ar náid dé seo gin ríist agus ag na gastraí an seo faoi fithe feróga go leiscail be cheartú rá
Féige mar faoi na réalathe iasíthe go leor agus ard scór na fáite ag an dá chundé go dtí seo ins na grúpa agus an dá cluiche tá imirthe go dtí seo. McFarlane is tí a lárna Páirc a híon agus Michael McSorley na bheits an omid le chéile don caihuaiste. Sa mo glóir Calamanéal a tá golamachgan tíomh seo híos fuin an seo. Déist an cúl baire gol is te ó Ard Mhacha si sin sé Murphy ag anga agus cúl sa go híon. Agus níl púcaí an seo in Ard Mhacha an nacht go bé gí atá an tá sé ag séidiú is te go cahar Ard Mhacha an seo go dtí Ard Douglas na Héireann agus Ard Douglas ní Páirc agus de gra áit ionta fáinne atmosfér ar dóid agus cluiche ionta agus tús leis. Builíonn sin agus Ard Mhacha Lua an seo Paul Hendon ó Fort an Dúnaid. Nóir imróí is tí lárna Páirc ó Muineachán Lua agus Ard Mhacha inis de seacu agus tras an daithir a cúig Sean Burke Shellavega Giri Spás amsú agus sásta leithróid a hóirte ráist agus Muineachán a bhalú hantásaí. Or Spás is tíon sin na másc na dosaí hen seo Ard Mhacha ach go fáil bug Shellavach ó lárna Páirc an céiríocht an leithróid sin golas-te. Sean Burke a ráist agus Shellavega ríist. Iad ríist sásta Shellavach conne gan é a chuiriste Lua. Cahar is tí Ard Mhacha Tom McGowan is age brisú fríd an lár agus inis McSorley mór Shellavach caiilte aige agus Muineachán deanna go mbeidh. An clon sin a glanúir Huel agus Matthew Carlan ag teachta má leis. Fáil a híl méon sin ach an réiteoir a rá le goráid le cuasaí srúir is tí deanta go mbeidh acu agus an dtí hallú ionta an sin. Johnny Ryder cahu fihe cuaig an sin go bhistú. Deanta go mbeidh ag teachta má leis. An gite cosan sin sin a bhaintheann fíormhaid agus leithróid ionta is teag go masú fin. Duine thar a bheith comasa teachta an tosaí go fáil aige tuairt faoin de seo. Agus an de sin ag rubalú tíar a chamach ar híomh na leibh lé agus ar fóríil an céadcon do Muineachán. Ach go muirt níos gistúil thug teachta an tosaí an sin. Cosan tíanta agus an sin an leithróid ar os is te. Sumulas le feicáil sé Murphy agus an cagamá. Sí gimpí ar gine an teach níos gcéire fan a honne Spás an seo. Agus buinte go Muineachán agus iad ar an ansaí inis McCaffrey ag teach. McCaffrey go fáil an fan a honne. Dra fás an sin. Agus sin glanta suas ag Ard Mhacha Master first an sin. Caihi siad. Fíníos crinneann sin ag teachta má leis an leithróid. Bruntar Huel agus tug ar ráist do Muineachán a lárna Páirc. Sé géirí. Gol an tosaí inis agus Seanóg McAween. Géirí é eile an cite ach ráda a dear Conall Robertson sin. McAween ó mí háasta fiúda sin tá ag deanú. Gan íarach sin agus muid coppla bomte in san céad lechan seo gan scór bí go dtí seo agus rud nach bhfuil i tarla go raibh innic inis faoin na rialathe a iosíthe. Jimar O'Rourke Mac le iad nar nói faoi bhrú an seo agus Tom Doherty a géirí stop a chuir leiseach. Sin deanta go mbeidh O'Rourke go fáil Shellavega sin. Deanta go mbeidh ag a hanéalú amachchas an gramú teachtas teachan sin. Trí an spáis inis is tí ó lárna Páirc go dtí an daithir a cúig eile. Ard Mhacha rís sásta go leis na láha McSorley mór teach fríd inis. Pás ar fáil an honne an tosaí agus O'Rourke tá né leanúint ráid leis an reachtáil sin agus ar an chiatóg sin churthas deaithe agus an íarach sin a golamach agus ar fóríd. Agus sin an tíon scór. Agus rud a bracú síos go dtí seo na fóríl ag an dairn. Jeisinis Cian Mulligan. Teag go
Línta leis an léthóid sin agus amach go Lárna Páirc is buint sin éis dealaigh McCaffrey is deach an seo go Sean O'Connell. McCaffrey ní lan se raibh Sean O'Connell agus teitm an talamh agus fáileann sin deanta go mbeidh ag Sean O'Connell ó géal trútha teacht frídin sin. Cé dé sin is a bheas ag Muineachán. Cían mulligan an cúlbair sásta teacht an tosaí agus santas a golóir. Tá sé híon bra chomporta ag tógáil cicin na siar ag fágan sin ceann seo. Seolta is deach agus sin críochnithe thar an trasnán agus an céad scór in san cluiche seo fáilte ag Muineachán agus a níiad an ruthúir sin teacht frídú Sean O'Connell. Sin críochnithe go slachtóir thar an trasnán. Má go dtí an tíomh lína agus sin róád a an tosaí ar raithan daoine sin. Muineachán sásta a chur saoil i dhéanamh go Lárna Páirc inis. Agus de seala breisiú fríd. Go leor imreoirí is tí inis. An tosaí agus sinach Sean O'Connell sásta brúmach sin a drá Dugan Burke agus drá léróid is teach. Léite go mbeidh ag go Rourke. Or cínta cumas as tíon sin agus ag léamh rudaí an taithí aige fanne ládóg. Práb coise is imar núsid go héafachta in sin ag rán dofaí. Agus iad a gaitil fríd an Lárn is Callum O'Neill rinne hinna cruise ag teacht fríd. Pas corhamachan sin agus Conall Mageota an fáil agus sin críochnithe go slachtóir aige. Spás a gascailt suas an sin agus Callum O'Neill ag brú fríd an Lár an sin. An andifer agus beidir I lechacan den sin gurú deis fanne cool beidir ag Mageoach sásta I chur thar an trasnán. Ag an tíomh eile an seo agus a rís dealam deanta go fíormhaid ag Diarmaid O'Rourke. Tá sé go fáil ar fáil ach Mageoach is farfúr an scóir sin bomatú hen a brú fríd a ríist. Mageoach agus tuairt faoin chun seo agus bhfuil sé aige agus well. Cosintúirí Muineachán ará go deitha sé ar fóríach na Muirland cinse faúda agus an cun sin. I gaitil teach Conall Mageoach bhíonna go deireadh péir a scóir na fáilte aige. Agus Ard Mhacha bra sásta leis an tús atá curtha leis an cluiche seo inis. Seach blomite imirthe in san chéad le seolta maithe ríist agus ag fáil an chur lámh leis. Brad Nugent don. Mórtún sin Beidir a Callum O'Neill anchor ríist ag brú fríd Lárna Páirc. Gurí tuairt faoin chun seo deanta aige agus críochnithe aige agus Callum O'Neill captain na Ferne ag léir ról canasteachta ag brú fríd ríist Lárna Páirc. Sealamh chun aige agus sásta an chun sin a críochnú híon agus go tuigid ag méo. Ard Mhacha gol go mbeidh scóir ag Muineachán ríist eile. Sin deanta go fíormhaid Carlan inis agus McElwain gurí rud is tí an tosaí ar híon gurí bogu is tíon sin bogu nach bhfuilán go dehann cai sé go leis síon seans go sé sásta tuairt faoi ach amach go Dugan Burke ríist agus ar náid McCaffrey in leanúin trí leis an reachtal McCaffrey inis gé tiontaúir an citág Matthew Finn ónna go deireadh agus curtha thar an trasnán ag Matthew Finn. Cúimirt de Sky idir a bhirt acu lechan sin ag Páirc Dugan Burke chríochnú ach sásta thuairt de Finn. A bhí an díire in san ais ceart ag an am ceart. Agus mar sin de cúlíonn adrathú luúin san céad lechan seo. Láhfuil leis a Lárna Páirc go ríist eile Callum O'Neill. Á léithre dínta is deachan sin. Ag gur John Joe Hughes a chur a gáil. Now mi hinnig seaú an Arde Ard Mhacha ríist agus ón céan agus deis inis ran Duffy agus sin deanta go fíormhaid. Ag Muineachán sin a glanú suas buil fáinne cool agus scóir an sin. Johnny Wright sásta iompar amach agus an léagar a thógáil inis. Muineachán ar an sí ríist seolta is deach ag an lína lean tosaí. Buinte is tíon sin go mbeidh ag Matthew Finn a gurí tuairt faoi ríist blocail den scaithin sin ag McEntee ach ráist agus bontáiste stráigú ar a gansaí an sin agus finnig tuairt faoin iireacht. Eugene McEntee ag teachtas deach agus blocail den scaithin sin ach
Conall Roberts, Sasta and Darna, Jesha Horchta. Gashan Ard Mhacha Wien of Esson, agus Bra Sasta, Torch for Near Show and Kick Seer. Mhacha Wien and Isher and Ketog, agus Shin Toasty Gamoy Hega, agus Creeknehe is Ja, agus Darna Kion Fight Ege. Muineachán Arnoy, Gan Iraq D. Bobby McCall and Shaw, Prio Scorley, Sakusin, Fui Fihe, Mhacha Wien, agus Matthew Finn, Ujana Gashke, Eder and Darlin, Leroy Ianta has Jahan Chendardwa has Spas and Eshes Coran Cool, McSorley, Frijan Larn, McSorley, Leshnirak, McSorley, Haran Trasnan, Yafas and Chin, far more chat Frijan Larn, because they creak the Haggis and Haran Trasnan, and scoring Chin, oh Michael McSorley. Jai Muineachán Shaw, Inson Céadaoin, Fui Fi Henshaw and Ard Mhacha, Páirc na Lúthchleasa, Inson Cahar, agus An Chluithe Gají Shaw. And there in a tridge, the Céalta Sakusin and Conall Inson Commertus. Agus Bully Ladger and Shin Alarna Parka, McFarlane, Gorty Inson Kivlin Shin. Sasta Gullery Slash. Jira Hinson Lar, Mas Fedger, the Mhacha Wien Efekuma, up to Finn on the Taku Horchta. Trasna, agus Jira Tivin Widen Stu and Ira Shaw, and Ketog, agus Shin scored them. Kid, Sky Hinshin, Yaf Winche, agus here Brew Hunt Tossi Muineachán, agus Matthew Carlin of Yon, Rimmelin Stu and Shin, agus Shin score, Ainta Fwacha Eggison, Jira Widen Stu, agus Machinde. Muineachán leis score sin bogu Coolin Hunt Tossi. Shella Fwacha reached Alarna Parka, and there's Tamamata Marco agus. And Muineachán bogu Hunt Tossi reached Ella. Spraggy Mariala and scored Jarna Shin a Furshid. Matthew Finn agus Sean Ard Mhacha Wien. Nachro or Lahana Kieran Shin for Duda. Pass Shin. Torshi Jashella Ard Mhacha. Sasta o Hogaila Mahunku, Eugene McIntyre really in the Krisha. Taki Akdon really in the Krisha, Agus Drummond Coe Brulikiela, Agus Ran Duffy, and Ruher Fridge Larna Park, Agus Boas, Gospel Suas, Ard Mhacha. Coe Emerson Sky Hadra Hun Shaw, Sorley Giri, Rod Isle, Steve, Kashivet Kurma, Muineachán Giri, Nehroja Gudjin Shin. And she come away on Shella for Conall. Because O'Rourke of Value is Jet and Yard Spas on the O'Rourke. Action Janta Gafir Why, Duganburg, Yasu and Arja. As she got a rash, good Conall McGill. Because Shaw, Iraq, Team Widen Studio McGill. On Lawa, Steenchin, and a Capu Yanu, because Matthew Carl on the Stee. Fui Ruchin, Rinchi Gafir Why, Hunchin, a Winter Mahunier. Because Muineachán a Caragalanished. Hey, Tom Doherty. Shan O'Connell, Amshu and Shaw. Didn't you be a Stee as corner Kulaku? But on Kulbar, Kian Mulligan and the attack to Mohawk, for you've ruined Shin. Sasta Shella Conall, Golarash, Mulligan. Mulligan and Muineachán gan more than Yanuega, because Kahi Muineachán Ve Kurama, Mar. The G. Halwu Chante, Ard Mhacha, Ogzanish. It's Fedger Ard Mhacha, Brishu Mogagasta. Can cool wire and yet Golarash because well Ratchet Guanche Chunacher O'Rory Began and the 30 seconds in the chat on Tossi Gajira Kayan cool wire of any screewy is doihe Ganveg Shasu agus Sas the Bedger Irakti agus Torchfini Hirakti Ard Mhachanish Galore Crinny their Larna Parkers and Dahida Kurgan Sorley Giri and Ruhershin Kierna Yanis to Janta Gaji Shaw Smile off and splash Shaw Amsu Frijan Lar agus Dinyail Ern Ruher Conall McGill Splash and Ishta McGill Xairn Skiahan Kid Rod Isle Tiva Steeda Shanoan Kian Kian Shot a Skilladoi O'Kian Afro Ada Jern Rachor agus Gardaget agus Shane Kegameder Clabaracht agus Drovastam Rachor agus An Clehe agus Buggy and Tossi
agus Shelvig Muineachán in Ishal na Páirc mac Farlan in Ish. Costan Dorna Gossastí, Shane McCann, and Tanya Fanacht, or a Ard Mhacha. Shinna to the McCann and Ish Golama, and Kivlin Chakaras Jack, agus stop her, agus blockade, then Sky Janta Gashud. Darnacon, and Shaw Ard Mhacha and St. Clehe Shaw, agus blockade, Eugene McEntee, the Connie slew hit. Agus, well, holla. Lord Kaintje and Ye Clehe Canish na Straihe and Snishinchir from the Heritishin, the Vlock Alavijanta. This is Harley and Caston Shaw and Ard Mhacha knocked. Like sorely more Lesh and goal in and Kit Organish. Short as Jahega, agus well, Drahau, Gishina Gulama, near 40. Like sorely Lefaka, Kujway and St. Kid Lahan Shaw. Because they brass sass to rainy hit for when you grab them all star the Hudge College Diolu, they're eating the shock in you. One of Pierce Yoga, and Joe Ensign Cahar, Fraster, Hollis to Fodrick and Joe, Fui Stewart, Matty McLeanan, Jeshinish, Igmunihan McCaffrey, Piece of Skillador McCaffrey and Eluma. Nehroji into his jazz, Matthew Finn, August Finn, Cheer her and TV, and got Foily Finn, Finnear, oh, cheers, Sal. Brucius Jaheka, because they get Jerry. Haran Trasnan. I have another in the carty and Shin Fonya Cool, because take a Chahian and Jeshavion, Hakanil, Master Gear. Skyshavis has the Laculi and Gajer, Bunche, Muineachán, Yaf, Winchi Huntossi. Cool by Jana Gamoy Shin. And Ristella, Jim and Rourke, Fico Ma. Rogenta, Jahan Shin. John Joe Hughes and Ish. Hughes he jumped to his chat. Agus a Rourke and Yelan and Shirailish and Ruher agus gan Iris to make Janu go kick Erna Vest and Chin. Gan Rachel Sass the Liggins to Cursi Gularai. Agus a Curhus Jasananga agus Crate the Ard Mhacha. Agus Brad Glass Vest RDST and Chinnig the Muir. Agus and Ruher Janta Huntossi. A Rourke of Yona Gajero agus Crate ni hit. It's Jasananga Hega. Gravel and Shannon chalked this Jack, Dugan Burke. Over the shell of Eiler Ashterish. Prab Kusha Simmer, and Usa Jerish Dega. Spas and Eshugas. Tom Doherty Estia Sakor. And near show, Dugan Burke chalked this Jack. And Shannon score. More a Hiena win and Leroy Chin and we here in Skihan. Sassy up for Huntossi. And because it creates no less than scoration. This machine there, the Frenia Ashterish. Her four score. Ard Mhacha cool agus Kirafunche, Muineachán. Shock Goolin and Shaw in St. Céadaoin. Shock the woman she Gimmerhan Shaw. Eat the chat to Marflehe. And Ruher Jadhan Tossi, Callum O'Neill reached. Because a Rourke reached on the Taco Horchdaw. Pass the intention, McGill, Aaron Kitto, Curhus Jahi McGill, agus in Kyun Shaw. Nicola Agus in 4-8. Agus Drahau and Chin. Don't go, we go with Spasega. I guess the Majana and the Meshian, Sast and the action of Galama. They're 40. Come more Fada and Shino Mulligan, because Buntash de Lesh, Matogi, Dugan Burke, because an Esh, Matthew Finn, Lishanier, because Ann Sowell and Shino and Kulbaira. Homer Fig Chasu and Arja. Agus well. Contra Chivion, Finnick Chalk free, Agus Sowell then Skyhome cool by it. Gan kick him on chin, Aristella O'Mulligan. Fada Gaji and Lahala, Agus Teve. Esti the Yafas, Fi Finnesti. Agus well, cool by Chasu and Arja, Agus Lawala Jerega. Jeshalla Ig Mulligan and Ish. Score Inta because Emerge Nis Luhe Ninson Commertus. Because Hien Giri and Kyunchaw Harnchestia Miss Fedelesh. Oh Shin Jantaka Harley Nega because Curtis because well yeah Hush Kemis Jaga.
agus customer chasar aige agus sin galda an chulbaire. Well, Arnoy, nuair tá tionachar marúí began insan chunda ag léirú an dóid an teacht an tosaí agus iireachtaí a chréicnú mar sin. Ní na cíanú go bhíon gasarí óga insan chunda i ggéirí machchas ábhail dhéanamh. Deanta go fíorháin capúíonnta ag McSorley a rís Lárna Páirc. Buntáiste agus a golarráid ran núidint inis. Spásastíon san lár ó roir go bhí hon. Cai sé go trasna rís leis agus sin anfásta sin trasna go Paul Hendren. Agus Hendren leis an iireach agus droch iireachta tán. Go le maith ar 4-8. So bhaid deanna go mhaid Calm O'Neill. Jim O'Rourke brúhan tosaí. Michael McSorley fásta. Héan de contacha. Nu tá sé ráta fríd lár chun fada réist agus bhaith sé Muineachán an sin. Sin láha íonta ó Muineachán. Ó chlána géala Lárna Páirc. Hendren cuma na cruisi omlan compata leis an léthóid Beidir. As ba muine aige inné chun sin ar 4-8. Silla bharráiste ag ríist far tíar an óg. Agus buile láidir tógaí aige an sin agus Johnny Wright ag teacht fríd má far agus léthóid agus a hanal rud. Chuir te tóistéis te agus an spásastí deanta go mhaid John Joe Hughes. Drá fása go dearú agus deir sig muineachán ar an rahansaí inis. Galóir spás agus iad brú fríide Canas Murphy. Pásíon de Matthew Finn inis. Finn leis sin ag brúiste ar an kit agad ar an deas ógan inis agus buile ionta láidir chur his tean. Cúlbair istigh seasamh an Arde. Finn fáilte ráiste a chuirsa deanta maith acu agus críochnathe agus ag dearú cúilsú fáilte acu agus cúlín fáilte agus na riire. Bhí deis glóir eile fáinne cúlan sin agus Finnig brú fríd an lár. Agus ríist eile Ard Mhacha don chulbair an sin ag seasamh an Arde. Agus samhail den Sky an darna ceanna tá deanta aige insan cléthe seo. Be Muineachán sásta gur chríochnaí siad le scór an sin ag dearú agus Tom Doherty. Bhí buíochas an léithróid sin eile ráist. Finn ó scarmh na géireach agus é Gortaithe insan glúiseach an tosaí an sin agus rud a bheits a chur as de Paul Curran agus Dinky McBride ar a tíomhlíne. Tá siad gan an seo Hannah Fian, Bobby McCall agus ar nói Max McGinty ar an benche. Agus drochaíireach den sin fáilte ar ríiste Tom Doherty. Mulligan in é brúhan tosaí ar ríiste eile muinín saige tógaíonn an kick ar chríochnú. Is léir Beidir na bhfuil go comport a chéanna fel oscailte ach seo iireachtas dúrach ag teachtas te ó muid tíomh muid an stúa an sin ó Owen McFarlane agus ba crinne aige. Ní gúlín mar sin ag Muineachán agus áchfuil se a gálann sa céad leat. Cúil agus cead a foiinte ag Ard Mhacha. Faoin seastan agus iad a géirí an Arde. Deanta go mhaid géalú amachchas Andrew Stewart. Sunks the Grimmin sin ag sásta leanú an seráid. Agus leathíireacht an sin ar bhlacail sin deis eile foiine cúil agus ó Conall fríd an lár. Sean Conall leis an cúil agus é brú fríd Lárna Páirc. Pásíonnta tuchas deathaige ach an rúthar in an difer ag leanú an seráid. In éon léthóid teachtas te ón Sciathan agus ó Conall bhí an chun sin a chríochnú. Agus Ard scór fáilte ag Muineachán Hannah Fian, cúil agus ní gúlín fáilte acu. An chluicheann seo i Páirc nó Lúthchleasa in Ard Mhacha. Jim O'Rourke a ríist fríd Lárna Páirc tá sé Muineachán inné. Leanúin leis an rúthar sin an tosaí. Ach tá Johnny Wright is tíon sin agus sin a chosann Joe Wright. Láidir agus stúma is tíon sin. Muineachán sásta. Gol trasna agus Cefnigí bhí Beidir Péire de ghéisna eile acu fáinne cúil Beidir go mbeadh tríthú ceann an inis. An cúlbar ag teacht amach. An buile láidir ag teacht amach agus
Shane Murphy ag teacht amach sin a winch. Síle man réire gurú sí a tóir an leithráid sin agus buile láidir tógaí aige in san aon sin. Sílam gur Tom Doherty a bhí go is deach an íonach leis. Ach an leithráid is deach chun an spáis a oscail suas a bhí ar dóir ar fad. Agus iad sin séar an talú inis a de chúl baire agus Tom Doherty. Bhí muidir caint fin na deisna de chúl a bhí ag Muineachán go dtí seo in san cluiche. Matthew Finn le péire. Sé Murphy a bhí ar rós ag seaasú an Arde. Agus be Barry O'Hagan buíoch mas féidir leis an leanúinterá in san cluiche. Builíonn san clágan beidir an sin a chorastá. Agus thocú le Muineachán a bheith M.E.S. Rark for a sé gemocht. Ran nús na gemocht amach agus Ard Mhacha ag teachtas teach in a áid. Agus Barry O'Hagan ag deanú áithrithe. Solan gente is teach na seomra féistis. Agus bhain is léir. Ran Nugent agus Gordú Carrastó. Tá sé tí ar chúl na gúlan sin. Agus is léir na bhfuil teabaltú leanúinterá an sin. Mar sin de Ard Mhacha ag teachtas teach in a áid. Far eile de chud rinne hin na crisise. Agus be Barry O'Hagan sásta glór. Mas féidir le cúlbair a go leanúinterá chomáid. Mar rin sé cobbla saoil íonta in san céad leat. Agus well sin a chuní agus a chuní an Ard Mhacha le bheith fíorainne in san cluiche seo. Agus ar an dálinn Conall Roberts a bheith a gúirí ainm sa go ghlacu. Agus carta buí an bronta an sin. Nuair sé Murphy ó chlána géal. Agus an íireach sin. Idir an dálinn deis eile do Muineachán. Crídni agus látar acu. Agus iad an isis. Sé foiinte handthosaí. Agus teanta go furas na sin. Ag mac a bhuian. Géirí rud é brú amach mas féidir láfa. Níl faoi sin agus sin cappa den scaitheann sin fáilte. Nis spáis in san lár agus iad ag brú fríd agus ran Duffy ar an ionsaí. Go fáil se le bheige sásta go leis chéan agus géirí McCaffrey a bhúlú gur an citág. Sin chuthas teathe agus níirt thar an trasnán ó ran Duffy. Scór a bhí dí Ard Mhacha. Agus Duffy brú fríd cappa den scaitheann sin. Na Lárna Parker, honey the Churagal. Mulligan agus Galore Maria Stee. Janta agus can Salas and Bunche ag Ard Mhacha reached. Jackara Keaku will Buntash just small Lárna Parker foil her. Wanna kick an Armagh. Jaggy and Lar reached. Ig Muineachán, Ard Mhacha. Hanagus Jah reached. Parchance and Emerchugus Callum Spasty a score O'Neill Miss Fedger. Until she get a goal lesh here. Sast Achur Saliano Inish. Dinja Friedin Lardy, Jim Rourke, Chuntu, Ernan Kitog, or Rourke Lesh and Iraq. Yavlock Isler, Shudak. Shin, Janta Gatoshega, Agus Creedy her Harlan Trasnan. It was Ard Wallow, Ard Mhacha. And yeah, and down Funchi Jerna Heil, instant clear, because he had Tridger rashed. Galore, Emery, and he shot and Farkanish. Mulligan Sass to goal, Fuin Shaston, Gadi, and Tivella. Agrees to Rourke and Shin. Because Ard Mhacha Jana Gumoy, Le Rinch Bomachi and Nus, Agus is Lear. And Sushin. Which it near Chatmach, Agus Spragu, is Chinfu, Fuhu and Ish, Agus and Ish, Jack Lavery, Jeff when you cool, Curse Jogs and cool by the Law, Eata, and Shin a Harn Trasnan, Jesh Eata,
for Honey Cool Ard Mhacha agus ag Teart Fríd cai siad bheith sás a ghlacail a cooling ag Jeróin le the cool the Mulligan a bhíon agus ag Seaadú an Arde agus an dá chul Páirc Aontaithe sin me geo a bhí Teart Fríd sin chun briste buin sin ag mac a bhíon Janta go fairhhaid cosíocht ar dóid agus an sin Doherty as a chóir Doherty in leis an iarach Doherty seolta is tea agus sin golma agus fórí leile do Muineachán a hanrod Janta mar as ceart go dtí an iarach Jerry an sin trí womaite dám cúteú gortaithe in san cluiche seo fógrathe inis den Ard Mhacha Teart Fríd éis buinte go maiid ag Conall a fuair an cúl Muineachán níos luúthain san chéad leat Dúgan Burke agus é Géirí Yellow Mahas sin rothú ionta Janta teachtamá leis an léithráid agus Conall a rééis de seala fanne cúl beidir seolta is teach cúlbar agus saoil den skyheile Janta is tíon sin Iarachtar dóid Eoin McFarlane Jagar contas a Conall na hiarachtaí ar fad tá saoilte ag sé Murphy is tíon sin Idir an dálinn Muineachán go raibh réist Sean Callan Fríd agus Craobh agus Tráchtaire agus an Harn Trasna agus ruirta dimreí Teart Fríd Sean Callan ó chláirsí Muineachán a bhíon agus sin Janta agus Tráchtaire agus an go réist eile an chuil Páirc agus well tá na seansan ag teachtas te tá neart dóibh siúd an tá sé híanamh Seaadú an Arde agus duine amháin Ard Mhacha a dag sihrú agad an acht ná sé Murphy Cyflyn sianta Lárna Páirc buinte ag Muineachán is tíon sin agus Matthew Carnan a teachtamá leis an léithróid Aontaithe an rud na cyflyn si seo daine ar ghinne a gael a ríist ón léithróid Ard a Lárna Páirc Stuart Sásta, Cúla Ráist agus a rééis teile Dúgan Burke Brú Fríd sin léithróid ar dóid is tean Cúlbair ag teachtamá agus a rééis teile an Cúlbair ar Craobh ag teachtamá ach léithróid aontóg Dúgan Burke is te a Géirí Andrew Stewart agus de seile a thuid Dawson Brú is te agus den darna hiirí an Cúlbair ag tógáil gortú an sin Grúna bhaine tá santa sa bhdúda tá sé gasta ag gimocht ón lína sin agus teachtamach an stoppa curlaí iarachtaí agus Ard Mhacha rééis dá go nainneón nachhfuil siad ach cead a fuinte an tosaí tá cuma ar Muineachán go bhfuil siad níos cumasaí agus níos láidir ar fad tuair sé de seala Paul Flún híos fuin an seo ag marcáil amá do Chian Mulligan cá bhfuil an léithróid le gáil agus díreach mar a ggéine leis an iarachta bhí aige níos luaithe ceann amháin scóilte ag a hana fion agus an routine canan cíarna aige ach an ceann seo Roblú amachchan sin Cúlbair ag teachtamach a réist agus ar fórhílann sin agus well lámh curtha leis an sin tuair sé de seanna de Mulligan teacht an tosaí Mark Loughlin an muoirthe ar an 15 sin agus an ceann seo rubbag níos éiscí is dóithe Mulligan mar sin de i ggéirí mas féidir scór eile am si dá híon sa a gent siad is teach na seomar festis agus teagháil ar éis eile nachhfuil sé sásta leis sé híon agus sinna gal amach ar fórí mar sin de tuair sé déiste Colin Roberts an adag a héadún sin dhearú an céad leatha an seo a bach na Lúthchleasa in Ard Mhacha céad le Har bheith soltmhar an seo go leor deis na scórna ag an dá ar
agus iad Muineachán atá chun tosaí ar chláir na scór agus na feirní goiste. Hiag na seomra féiste sin scóile hama anseo ó Ard Mhacha ó Páirc na Lúthchleasa anseo Ard Mhacha cúil agus seach gúilín. Muineachán atá chun tosaí tá cúil agus cúilín déag ó fáilte agus an tugamúil suspect agus béime de ráist leis an darna le.
Get fáilte ras an seo go Páirc na Lúthchleasa in Ard Mhacha gahar Ard Mhacha agus muid réad an darna leachan seo in san Commentator faoi fiche an seo a guga olú agus nói na frinne teacht amach an seo darna leam Muineachán agus Ard Mhacha in Grúpa Beo an seo buntáiste na Muineachán agus na frinne teacht amach an fart an darna leam iad sin at a cire funte an tosaí chláir na scór an seo a Páirc na Lúthchleasa agus well couple of Jesh Haku for Hunya Cool in St. Céadaoin Creeknish Conall Haku and they rear say cool by Ard Mhacha a hias an old because a hias step a renan different Ard Mhacha anish Trahabo much in the Filema and Jiglaw for Arch a Conall in St. Commertus to be Erin a winning and show in Ard Mhacha knock the it's in a vesa golostja in St. Trio Arch in Grúpa Beo agus Arch in St. Clehe Catru Canish Agus. Marshinde na silche lasta an seo anna Céadaoin an seo in Ard Mhacha agus muidig dúil na Arlí an seonis in san darna leat. Fáilte lua an sin ag ran Duffy. Ard Mhacha anish caiisiid ahanna da chaihu ran Clehe seo agus Jers lua Hunya Cool O'Rourke Freesia Lar agus sin a túsa vidí don darna leat an seo Jim O'Rourke Freesia Lar darna Cool fáilte aga Jirahun caihu was ja trocha second number sin O'Rourke Freesia Lar drumantí a bhí anna go Jerry agus iad ní barantí a winchin seo arís den Ard Mhacha an scoring sin a score vidí Barry O'Hagan inne Ral ofa ta Majanu insta Summer Festis go gaithí siad ahanna da caihu was ja Gníiread Sacus in inis Arn O'Neill agus well near hosi sé tá sí stí agus tunnachar sege le fecail Lewins an Clehe seo far rinne hen na crushe a caihu gansaí ar fiche cahar agus suntas a galore an defer lua hen san Céadaoin seo tá sé ní a dhéanamh a chuirsaí far a bhí gimmert agus atá ag staidir an DKIT a win corn trench lofa am líana agus an scórlaí is far atá ag Ard Mhacha go dtí seo ar ná seo buinte fáilte aigean in éan deire agus sunsa go leor nimsa go man é gortú bheith chorástá agus tíanais agus inis tá Clehe gin inis in Ard Mhacha agus an dá ar an géirí áite chun siú sin díreach an túsa vidí agus ar roir gala a bhí an an deis sin a chréachta. Arn O'Neill ar ísteala curthaiste agus curthaiste thar an trasna aige agus tíre a rééis tíad ar ráiste có scór an seo in Ard Mhacha agus simú go leor Tá Jeanúin seo go bhecinn siad na chúil seo mar na chúil scórla in Ard Mhacha is teach go dtí an chathair Doherty reached Soltasa a larger and St. Céadaoin Muineachán agus McFarlane Brew Freesia Lar McFarlane Gary Takiak the Isle agus Shinon a bhurm O'Conall an cin sin wa sé crin agus tá sé crin agus créitithe ag Sean O'Conall as well scarch and we are the Páirc an seo go sin ró arist dá Muineachán the cumas scórla ionta acu Rimroir tí bhealad an Páirc buinte go maithin sin sé McCann ríist McCann agus an Coolbair ar hiúil sásta ampar han tosaí Conall McGeo an sin a gcéirí eile amachas McGeo go fáil ar an léthaid agus McGeo agus sin teanta go maithin McGeo agus ag déirú thar an trasna aige an ceathú ceann fáilte McGeo an ancht agus tá sin gobar ríist eile suas sios na Páirc a rihan ama an Clehe seo ahrú eile tá teanta ag Barry O'Hagan ná ever fihe trí Pádraig O'Keefe ón Wahara is tí chamáid buinte go first an sin a grand Duffy sin faoi Ard Mhacha ríist agus O'Neill a gcéirí an léthó just deachan sin a híana dás an sin agus O'Keefe agus drothíireacht ach teagháil leis go deis eile aige Tá mé déanú ríist eile go mé Arn O'Neill sásta tuairtmhaoiníoach seo
ón talú. Iachú agus ní gúlín fáte ácusan. Cúil cin déag mar sin de scónaí ácú híana dó dhéag ag Muineachán. Agus a hanrad ar an lína in ist an dá ar an. O'Neill mar sin de tíirech mar a bhí in san áit canna cíarna couple of bombs hin. Píasa de rí an seo a codú leis. Agus an teagháil, well, ísio galóir in éireara agus é galama ar fóraí. Ní an teagháil is far as dóithe leis an léithróid sin. Ó bhhair nó neall. Agus mas féidir Ard Mhacha é a chuneal. Ó teanta go mhaith Muineachán, cleiste galóir. Carlan, gimachta mahún, scafte dim roi a lár, han réala hóirte mulligan. Seo iarú teag fríidir ís lár na Páirce. Cathal, McCoy agus Anna Fast tugaí is teachan sin de Canas Murphy. Aspa Grinnis leis an Fast an sin agus ran Duffy on é a glanú suas. Giri éalú mahas. Sásta go raibh leis na mar trúr na tí Craobh Roma mar teacu agus fáte go dearú ó Keith a Giri éalú ríist. Agus Anna chosan sin deanta ag náil míhan ach léithóid go fáil Ard Mhacha mas féidir Shell of Eiler agus ag tiontu is teach agus dro teagháil leis an sin. James Austin sílam atá caiithú gansaíomhar fiche hían Steve Foster Muineachán sásta. Thóga le má Duganberg a ríist fearr agus taithí agus an leis na sinsear fásta Lewis dá chréiste aige. Sé sásta é an bartham táisí an cion sin tóistíos deach aige. Ríist fi sé Giri. Chur isteach spásan is agus Calm O'Neill Brúma Arn Wheeler an tíbhar an Páirc feici aige agus curtha isteach an lá aige. O'Neill Giri tiontu isteach tíbh muid an stú ach an éireach sin. Agus ní smó ama aige ná mar a híl sé is dóithe ach Giri tóirt bhaoin éireach dearfainte tíbh muid an stú múl bhíonna galóir. Beidir gur fearr dá bhí Giri rudan seachta é Brúma leis sin agus pás eile tóirt isteach. Sa glóir go dé Anna Mulligan a ríist leis an cic má seo a Giri duine feicú má. Deanta go fíorhhaid a ríist eile díireachas teach an láha McFarlane agus sin an cic má idir a bheirt acu cótheiscint agus sin deanta go fíorhhaid. Chun sin Muineachán a go a ríist eile agus Canas Murphy pás ionta isteach an sin. Is féidir le go bhhaon seo thógad deanta go fíorhhaid aige ach tá beirt is tí thar timpeall air. Agus Ard Mhacha Grísaí a ríist eile an chosin sa stíon sin gan gasta tógaí acu Duffy inis. Tá spirid inis agus foiinneamh leis na mar acu agus iad ag brúthan tosaí fáil gan áras an sin a lár na Páirce. Santas a golóir na rúcarta nó dachla feiceil an sin ón McFarlane béar bheith cuara amach inis. Shane McCann an muon sin ráiste ag ar ríist ínta tugad an teasmanta isata fáchlanna géal inné chur isteach. Caithú gansaíomhar a trí ach níos mó ama caite harfa lár na Páirce aige. Sean Burke agus a ráisce McCann céarna agus a Rourke inis ó Rourke fearr fuair an dáchúil a ríist eile caithí Muineachán stoppa chur leis sin deanta. Agus McFarlane mór ag seaasú an ardteach ríist eile spásar a tíobh seo den Páirc agus ran Duffy an McGeó ríist ag fáil Duffy inis ráis go Keith a gcónaí sásta an léithróid jumper an lámh amháin sin fearr mór ard agus an léithróid fáilte ráis de go Keith an cion sin curtha isteach aige agus ríist sin darna cion na curtha ar fóraí ag Páirc go Keith agus deisna golóir Ard Mhacha inis in san darna leat. Idir Arn O'Neill agus Páirc go Keith agus tíire caiisiid na deisna sin a ghlacu agus a chréicnú.
Caffrey agus é Craobh go a seachar an cún sin. Peile is tíon sin. Is cún láidir tógaí is tíon sin. Ag Matthew Carlin. Carlin an áid a bhí mar captain ar na minner in 5-3 nar a winsid. Cléthe canis na hhéir na má. Lord Tahi mar sin ag Muineachán fríd an ar an faoi fiche seo ar nói. Johnny Wright Foster a bhí gimmert leis na minner. Caithú fiche cúig an seo nacht. Sean Og McElwee Foster. Tyson Lína Land Hussey. Carlin. Carlin Gwahara Rosh. Double to go right. Dugan Burke. Tamar Who Captain Ern. Mehrod Curtis Jansen Cornia Lega. Then you're going to Gingent go fair wide McElwee and Shinawinch. And Yedin McEntee. Go foil Ig McElwee and Aga Shinan score. Dear Sowell Bull and Shen Coolya. Malak and Tráchtaire Aaron Shin. He make Rushin. Fuachega. Grúpa. Jimmer O'Rourke is the engine of Glanusura as well. Ard Mhacha. Armagh egg Jimmer O'Rourke. Tossie agus Jin is the galore spas a Ard Mhacha. Mas Fedger Law Buntash Joe Winchas. McGeow Sas to Shin Umber Huntossie. To Arnold is the Lesh here in Mullicarnaga. Off McGeow and Ish. Lesh and Iraq. Curhas Ja Huggers. Well, Mulligan and Shin. Come here, McGeow. Live a fear in your grocery. Thursday, Chact and Tossie and Shin. And torch for Iraq Shin. Because, well, Nick and Ianu to Chicago Gan. See if the cook jag. Grant Everton Sky. Shin Pisa. Emma had done Sky and Shin reached Alla. Big Chact on Tossie reached to Canis Murphy. And National Roig. Go foil in St. Muineachán. Shiggy Shaw, great null score reached Alla. Mas Fedger. Good Wahag Shasu and Arja. Grecian Spórt is the. Because he had a bunch of Buntash Jasinish. Curtis Jack O'Keefe, Janta Gamoy and Shin agus McFarlane. And Shin Hunshin and Glanu Suas. Rachel Giri a Kharash, Rish Galarna Parka, Achuru Fal Janta and Shin. Agus Buntash to Tucket. Trev Gan score again da Aaron Rodata Santa galore. Ard score Flatchit. Bumchi Egg Emmerhanshaw in Sandarnalia. Yaku Ni Gulin Flatchit Ard Mhacha Cool Yakun Jeg Ig Muineachán. Club Pearson Shin Lajay moment momentum or fad Ig Ard Mhacha. Bishop Burha Nahirakti Shin Jimmy or 4-8. Rish come a score into Hig Muineachán. Some galore in fact which Arno O'Neill agus Ashen and Niaskar is talked there third Waha agus Rish Dala Eric Chunto is ja agus Sas the Glacko Lesh Yesh agus Shin scored and Sky Harish Fwacha Aku agus Eric Chact is ja agus a Glubu Hart and Shin and Coverage and Sky and Shin agus Eric Abel the Shin a great new agus Bucketchi Ard Mhacha Cullian Huntossie. Because John Joe Hughes if you want make Janu Lesh and Cunchen Gajera Janta Kamway because Mulligan Abel the Dini Feko Ma Rihanama McFarlane and Yeri Shin That's Reggie Howard Doi Janta Ard Mhacha Spraggy because reached Shell of Conyaku McGeowanish Takik the Stee Oxas the Goleshian Paston Sky Tucky is Jan Jesh Vanya Creed. It's just an Angel James Austin. Pass into the Tuck is Jahega. Hugs and Kellerushin, Brad Touchaga. Mars Chris, Janteg and Anga Hanshinagazeg Chark Freed. Huggers well, Ard Mhachanish, Hunt Hussianish and Sandarna Yasa Cleshaw. In the watch you the Sul, Ard Mhacha, and you check the Mahas na Shamra Festish. Because on the 8th in the Vesigal is chat. Kachina Party Catru Canish well. Beirod the Jante. Hig Barry O'Hagan in
na siomra festa sin sin to himmery saga ne chachtama agus tinny ar a crack an aku agus dinne wine aku na Páirc go Keith tinny sinny an go more Shelf Conall reached aku rash go Ard Mhacha Gary dinne ail tivestida Saste umpire he and agus reachin spas and san large and Harvey Conall Chaharish agus Migyo and here a shot agus score on a fight agus Conall Migyo get Jared for Hill agus Muineachán Caim Muineachán running shot the Yana for the show come on who go to near Titchman the Hall or fair piece Max Maguire the Cahu Gansi a very free hit. It's an action in this. August Shin, Rob Isle, Sky Chanter, reached Alec Calmoniel. August Rob Isle, reached Chanter, or who shoot. August Johnny right on. Right, Agoni Sasta, Golamon Cuggy Octa, Dun Hunde. Chanter reached again Shin. He's an rate or a Giri. Neve Togino Golarashed. Archer on Fal Chanter and Shin. Asperena Huntosig Muineachán and Ish Mohin too. Right free Vrew and Shaw. John Joe Hughes. Jenna Annie Eric. And Shelf Eiler Ash. Took a Shin Anna Murch. Because he had a chalked on Tossie Arist ever him now. Meehan. Taki Octon Arist Ella. Oh Murphy. Because he Tucky or Huel Arist. Garage done one task yet. Because Chuck him with your Ash for Hunyashin. Simmer galore. Torishi Jashinish. Ducky and Mulligan chalked on Tossie. Cash to be welcome now. What's your row out there, Huel on the cool? The Juggler Shaw creating well, Viche. The Limerick Rory Began. Good to Limerick Kean Mulligan. It's changing markers are 4 look as Lam Kirkalesh as well. Neil Suckum Rushes in the keel. Shane Murphy. Martorish Jashnis Fossanish. The Kean Mulligan. And chance Rushes in. Gullamaher 4 Paddy Burke agus Ruddy Awogu agus take a Chihian and Prine that the Ruddy a Caragala Risella fight your Ash Dega Mulligan go foil on Beardwaha Giri Joe Guy Lugas Bala Cosenda Charon Jashinish Max Maguire Leho Jintas Jaga Carlin Chontu Carlin and Eric Shaw Curtis Jah agus Haran Trasnan Hig Matthew Carlin Score ya when you fight against St Kilda agus Conall and St Darnaya. Muineachán machine Treasure Ashton St Clehe Shaw ever a Jahi Gamuktama Ho Cursi Andrew Stewart machine agus Torishi Jashinish the Connor Jones Jack this Jack Cahu Gansi ever fi hit 3 Owenish Keen John Moore's Jagalarna Park agus Bunche Rish de Ard Mhacha Migyo in a file Schultes Sean Burkage and Leroyd the fear fast in the park in ish as a giri Chuntu is Jahar and ish Duffy Calora Murray or Tival the Fark Aku Rish Shin draw here after Ristella or Ard O'Neill Ristella Stoig a guy she he in a hawk group piece Ella she torch finny here at the shot even we didn't do it. We didn't hear a filer and Tivella do. Agus Bedger Garfar and Passion a Horch agus Conall Bruce Johnny's Congriach. Well, let's talk a guy to Mollo Horch and Chéad and Winchin. Like torch finny here at the Mulligan agus a Giri McCaffrey Akal and Shinnock. Again, Chuckton Shinnock, Fatcher Ashtig Muineachán, agus Maguire, agus Lewis to Hig Maguire, Brew Friege. Ain't there go Dugan Burke, agus Ristella, Onken slash Kim and Chinnagiri, Yellow Mahas, Janta Gafir, Waihaga, Rishes Ja, and Chin, and Scavja Emery, through a steep, Kahard Wahachata Malesh, agus Buntash Fatcher Aku, on Rich Orange Chin, agus in Taulo Gajirach.
Dinne Waina Paki Dugan Burke agus é híana higan go mai se bhfuil Muineachán in isis agus go gaithí siad agus iad ar chúlann san cléis seo le cead a chúlín Bómte dhéag nó mar sin na gáil an darna le th fad le Ard Mhacha in isis Arn O'Neill ar ísteala past an Sky Fear Crastan na Páirc agus Spás aige an tuairt faoi ach an imitir fad ag leath nó mát Ard Mhacha na geo agus Pásínta ó O'Neill an culbar a caiise bheith cuairmach an seo deanta go mai ag mulligan an sin ach faoi bhrú achras ag Ard Mhacha i ggéirí stop a chur leis Muineachán ag teachta má a Caffrey a mahaníir seo go Conall faoi bhrú agus anrát ebre agus iarach deanta ag an thaíonn sin ach go fáid sellaf go Conall ag oscailt sem más a chóir agus deir sin is fahanne cool agus fin a gola sef fin leis níireach chuthas teachta na hang pasú fin bhfuil sé beirt go trú agus is deag a críní sé sin ar an citóg agus an cool fáite ag far scarad na ggéireach agus Matthew fin leis an cool an chléthan seo a Páirc nó Lúthchleasa Muineachán in é tríte ráist cool ó Matthew fin an sin agus songsta groin sin a Lárna Páirc buile láidir an sin agus Carlin a golas deathair agus stop chutha leis tá méid deanú an sin agus cóir leis a bheits a dhíthir agus suma go leor fiche dóg teachtas teach Max McGinnity agus é teachtas teach agus is teachtas teach Síle Manáid Sean Callan agus well Max McGinnity faríonnta le bheith teachtas teach in san imirt mar éisin na chríochnaí mar scórlaí na bliana in fiche trí leis na minar agus a hrúdeanta gur Ard Mhacha fást a bhar fiche dá Jack Loughran ag teachtas teach in áit Ran Máirtín agus a go leor deanta ag an dáireann sin de trí chúl agus cinndeag fáilte ag Ard Mhacha fiche puinte fáilte agus sin chúl agus trídeag mar sin de ag Muineachán mar sin de cúl ína bháin adrathú agus Dearmóide nó mar sin na gáil char bheith sultmhair seo in Ard Mhacha bontáiste ag Ard Mhacha bontáiste ag Graham Duffy ag tuairt faoin éireach chutha teach agus an crinne aige cúlín fáilte an sin ag Graham Duffy an darna ceann don ihe an 8 fáilte aige agus go bhé rud a dhéanam Muineachán ag tríte ráis Ard Mhacha abal a dóibh agus well na himraí bhí an réiteoir a géirí ar chéan mulligan sin a thógáil ar éist na glóir teannas ar an Páirc an a chlutha spórtúlann seo ar fad a Páirc nó Lúthchleasa cruí fisicúil agus ard scór ar 9 sin buile agus breisiú láidir an sin Bertistí agus sé cíasí go leis deathair ach éisteanna Ard Mhacha achras láfan san darna leachan seo páda go cífanis chutha teach go lár agus ná dráthííreachta inis agus tá mé deanna go mé aine go leis deachan san lóir sin Ran Duffy idir an dálinn Matthew Carlin chun mála ar éisteala Ard Mhacha agus béarthú chuirsaí smaachta na gimocht Beidir agus tá go gaiisiid cefnú tá siad an tosaí ar chláir na scór agus ní fiú is dóithe smacht a chailú inis mar tá sé tuairt deisna róir is do Muineachán héanna a bheits buich as na deisna céarna go néan ráta ibre sinna churas teach in san cléthe an brontanis mar seo thuirte rás don rásara be Barry O'Hagan far chlána géal mí háasta fuúda sin Mac O'Hagan Fairness galore críochnaithe go sláachtar aige Conall fáilte aige donnaithe an 8
Last cushion Josh is in Bunch East. Jim O'Rourke, piece of skiller die O'Rourke, Ilo Mahas. Rishesha and through and chin. Towel Ard Mhacha, Shelf Gafoil Aku, Giri Wogu, GNT Valid and Fark. Jantica Fear Boy, McGill was Anne Clehe, Egg McGill and Oct. Steve's corner cool, look as we in cushion shot, Bullia larger and Chinnick Chalk, the Shahow Shaky, as here, because Bullia Yenta and Chin. Ard Mhacha, Babhta and Shelf Winter Ash. Calamoni Alves, Sasta Villa Shin, McGill with Jerry, McGill, let's need Shaw, Schultes, Jehega. Because in Rachel Chalk the Rash. Because Punch and Chin, and Colin McGill reached out. If you want to get Jerry, and Cleher Fadig McGill and Sean Oct. Because Jack and Nasula are Hogad and Cleher Shaw, her father Fad. When you had an issue with Giri, Miss Fedger off. Then you're getting the and Chin. Because it reached. Jantka Moy Shane McCann, the and Chin. And a Cleher Fadig McCann. And Share Fad. Her foot the park there and knocked her Fad. And we'll have Giri a Gasasta, Ruddy, will you and Shaw. The smacked of a awkward and Lehroj Badger. Could one chill go. Tashin Huntossi. The Yahulin. The Mornay, Instant Clefui, and the real Ayosiha. Because Badger and Amana and Cousins is far, and the goal on Tossilation Lehroj. Shelley Vaku, Alarna Parker. And Hohi Agaze, Sasta. Jim and O'Rourke of Alois Jahid Kursi, O'Keefe and Ish, O'Keefe. Shin Rohlu into Janta Ega. Taki Agdon of Verum Duffy. Sasta Gullarash, Galarna Parker, the Taki Agdon to Sean Burke and Shin. The Canasiak the Ianish, Daniela Shasu Huntossi. Lehroj into Hesja John Joe Hughes and Ish. Hughes Leshin Iraq as well a Krinisega. Which is Fada Galore, Tag at Evan Steve, because Harlan Class now, and John Joe Hughes, Farder and Us as well. Louimuj, Canara, Daniela Shasu Huntossi. Agus Shin and Yet Haga, over far over the 3J. Looking at Janica Moy, Agus Dini Amshu, one kick him up, Cheer tap. The Fada Lagal Aku, and Tashi Facha Aku. Some galore, that cost more. I get taking a good check on this Fujilash. We has Jahan Chen as well. Bunt hash Jeff Watcher. Because in Kinula Ard Mhacha. As well, Ni Higgin. Rory Muineachán as Matthew Fination. Good Rachel. Cool by the Kaisve Kuramahanish. Muineachán Giri Bruce to us. Aaron Lehroj, Garno Neil, Inta Comfort of Her Lehroj. Jantica Moila Rohlu, Mahas and Shin. Aaron Hoy. Agus Randolphianish. Kahard will have a Kuramahanish. And I am winning in the Chaktamas, the Torah and Lehroj. Jim O'Rourke. John Burke. Agus Lehroj Wine Mershin. Agus Higladiak Gadiras. Falta Mijanu. Duffy Giri Wogu. Agus, well, Shin Clabberot, Agus Steve Aston, Agus Kega Meder. Agus Mijanu Gumay Arno Yel Sasta, Torchvin Kyunchaw on Talu. Christian Amana Kaitu, Uncle Shinagas are well, Niheg or Yashe is Steve Huntossi or Kixier. Agliarisha Givas. Agus Marialer Shin, Kega Meder, Tugging Huntossi, Agus. Well, Hogule Jerove, La Cursi. Agus Ya, Womachi, Bomachi, Galiai, Lagal, and Joe in Ard Mhacha. I should 3 Winchi Huntossi, Erklarna score. Agus Rud Feke, Egan Ray Chora, there and Dalin. Well, an amna T2 in Buntash Jogus and Rojarfa Haton, Lesh and Reelchin,
Clabaracht agus stop a chur as with G Vast and Rachar ach ham the ala bit ra ta she the crui Rory go gailen should kega meder agus Shintinit Harlow shin Garish that the gunkers are out well Sean and Rodine the hurlish here father to the year Rachar Isla the new one because couple of carta bui Bronte Stianchin O'Keefe at the nye can a hogail is kinche we don't know Yana picked there for an ish because try a second ago in Graham and Shaw in Páirc no Lúthchleasa and Shaw Sheeran gur Kira Womacha the Kuchif Gorty ha Veson Ig Jeru and Clehe Marial Aaron Plug Ve Stoppy Shane Kira Womacha Lorama is doing here the Muineachán they're Darlin Arnold Yell Stroke in Clonchos Ja because well her 4E look is machine the Toysha Jesh out of the Muineachán Similar galore Tashid 3 Funchy Huntossi and Jiglo for Rod the Ebru Tivastida Kera Womacha will plan Aku will Rod Ebria Mahaku Tactic on Fark Trainale no Jira Ahanrod Ahahu Huntossi and Ish Gaveki Shid Shalavaku Shalavik Shan O'Connell Gajin T Valid and Fark Ta Mulligan and Yeboku Huntossi Ta Cool the Yorhu Sholtes Jai Giri Dinyam Shura Malakarnagak Ari Salah Share Murphy Estianchin Lawa Inta Ega Cool Baira and Chasman this Ega shooting up Agus Conall Agus Daniel Arnoit and Yegalafine Gomor Horm Na Share McCann more Brew Huntossi more larger Efok to McCann Ari Hanama Knocked Shall have took him off the Calamunia Shin Slash camera doy shall have gafoile Shin piece of skiller doy Hanelo Omaha so gus Shin scored and Kate Sky Fachi and Shin hit Calamuniel Pulya Fachi Shasu and Arjek Chunto was cha Agus Shin scoring into Fachi captain the Fernia Calamunia Maharishki Johnny Wright Now one with you, Legolin Sinclair, Shalavig Muineachán and Ishal Arna Parka. Ya scored a year who he's still at Tishigiri, Dinya Logashin Drochek, and Shin O'Connor Jones, Jira Hacha, Higlawa Ard Mhacha, Gazid, Brishu Maharish, Unya Rockdahu or Darna Yaharfad. Simulcaloro, he on the put your fad in. Some Commodus, Creek Noy Shit is Doyhe, Inson Triho Arch, Inson Grúpa, Torishin Badger, Arch Doy, Vincent Clehe, Catru Canish, Miss Fedger O'Shaw, Ekai, Amachanish, Arn O'Neill, Erashed, Gafar Nagul, Jim O'Rourke, O'Neill or Filer East, Miss Fedger Lesh, Shaw Creek Nilla score. Thomas you go no Wallace Land Sawacha, because he Hawaii, Arena, Ratch and Shaw, Arn O'Neill. Shin and Darna can fight Chaga, Santa South and Chunnaker Segas in their Cursi. Buncha, Calamunia Alligiri and Arjeri Stella. Agus Canasiak Lieri captain. Patrick O'Keefe, Agus. Well, Hannah O'Keefe is ja, the Lord, the Nimmer Tveki Ege. The Buddha she scored a Fagus a Walla Ege. Some galore Emery, Agus Crampy, Chaktas Chahorhu. Slayer, Brew, Agus Akli up to the Erna Hemroy Leshna Real Yossi Hashaw. Arn O'Neill, Agus Giri, Dinya Fekoma, Golgarage Lesh, Sass to Shiniano, Agus Gularash Garan Duffy. Lad Druck Larry O'Neill Arisht. Shinadoy, Huntel of a Conall, Tugirash Tugus. Kalish Janta Airenshin. Because Tohi Shahin Fuinier Chaw, Fuin Shastan. Paul Falun, Jera and T. Valden Fark. Well, the Juggalesh Shaw Harhar and Trastan. Own Talu.
Lehidge de Morris Fitz. Fuin Shaston. Ertiv Lena. Uchege agus Ensign Cofer Agason. Gurhashja agus Tinchi Mahar 4-8. Agus Canella 4-8. Agus in Rachor Conall Roberts. Gunker Nur agus a Jer Gul Galore Janta Marshinde. Ard Mhacha a Hanagama na Shomer Festis in Sandarnia. Eidson is far Eidson a Creitnian and Cleheshaw. Le Bua Santa Safacha Aku. There he much grew Jerry Ratcha Badger and Cleheshaw. Agus Cohen the Mohisa Winyahan is Ferran Barry O'Hagan a Hanagama in Sandarnia. A Damshi na cool agus na scorna agus momentum ar fad Aquasin le Badger Archa Kinchu Inson White Catru Canish. The Chríomh Fui Fihe and Shaw Guga Ola. Mashinde and score Jerry and Shaw O Fark na Lúthchleasa in Ard Mhacha and Aaron Bala Ard Mhacha 3 cool agus Shechulin Jeg Muineachán Yachul agus Kera Chulin Jeg. Gutien Kederella Win or Father Shaw a Bark na Lúthchleasa Ihawai.